Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita coba belajar surah Al-Infitor. Ada Maci Rahma Abdullah di Malaysia. Silakan Maci dimulai. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama Bismillahirrahmanirrahim. Iya. idzas sama'un fatarat. Idas sama fatorot. Bukan patarat ya Maci ya. Fatorot. Oh Allah semua nih Ustaz. Maci. Fatorot bukan patarot ya Maci. Idas sama nun mati ketemu fa. Idas sama karena nun mati tanwinnya ketemu fa maka bunyi m. Idas sama'un fatarat. Kemudian. Idzas sama'un fatarat. Fatorot. Fatorot Maji. Fatorot. Idzas Lagi Maji. idzas sama'un fatarat. Idas sama. Idas sama'un fatarat. Kemudian Maji. Wa idzal kawakibu tasarat. وإذا الكواكب انتثرت. Kemudian. Wa idzal biharu fujirat. وإذا البحار فجرت. Wa idzal quburu bu'sirat. وإذا القبور بعثرت. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. علمت نفس ما قدمت وأخرت. وأخرت مجيء. وأخرت. Al- وأخرت. alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. علمت نفس علمت نفس ما قدمت وأخرت. وأخرت مجيء. وأخرت خاء wa مجيء. wa ah wa akharat. Wa akharat Naji, bukan wa akharat Naji. Wa Akharat. akharat ro 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 Wa ro. akharat. Wa Wa akh akharat. wa akharat rot Wa rot 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 akharat. rot rot Wa rot. akharat. Wa akharat. Allah Ustaz. Eh, Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Wa akharat Naji. Wa Alimat akhra. nafsum ma qaddamat wa akharat. Wa akharat. Wa akharat. Wa Alimat akharat. alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Wa akharat. Iya, Wa kurang dikit enggak apa-apa. akharat. Wa akharat. Kemudian Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Al Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ayo Maci. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kemudian Alla Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. alladzi khalaqaka fasawwa alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kemudian Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. fi ayyi suratim ma syaa ra maji bukan rakabak maji ya rakabak maji lagi Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. fi ay fi fi ayyi syai fi ayyi fi ayyi suratim ma syaa ra fi ayyi suratim ma syaa rakkabak masih lagi Fi ayyi fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. timnya idgham bigunahnya agak ditahan fi ayyi suratim ma syaa rakkabak ya ada idgham bigunah dan ada mad tabi'inya Mas ya Fi suratim ma syaa rakkabak ya Mas fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. fi fi ay suratim ma syaa rakkabak kemudian Kalla bal tukazzibuna biddin. kalla kalla bal tukadzibuna biddin kalla kalla bal tukadzibuna biddin. Ulang ya Ustaz. Ya diulang balik Maci biar mantap Maci. Kalla kalla bal tukazzibuna biddin. Kalla 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 bal kalla bal tukadzibuna biddin kalla kalla bal tukadzibuna biddin ulang balik Maci. Kalla bal tukazzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kemudian Maji. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Wa in gunnah وإن وإن علي وإن عليكم لحافظين kemudian Kiraman katibin. kirama kirama katibin kirama kirama katibin kemudian
يعلمون ما تفعلون Ya'lamu ya'lamuna ma taf'alun. innal abrara lafi na'im Innal abrara lafi na'im. wa wa innal fujjara lafi jahim Wanya ketinggalan tadi ya? Wa innal fujjara lafi jahim. Coba lagi. wa wa in wa innal fujjara lafi jahim Wa in wa innal fujjara lafi jahim. Kemudian yaslaunaha yaumaddin yaslaunaha yaumaddin. wa ma hum anha bighaibin Wama wama hum anha bighaibin. Wama wama hum wama wama hum wama hum anha bighaibin. Kemudian wa ma adraka ma yaumuddin wama 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 adraka ma yaumuddin. summa ma adraka ma yaumuddin Thumma ma thumma ma adraka ma yaumuddin. terus ya Pak Ustaz. Iya, Makcik. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Bagus Maci. Juga Maci di sini aja nih ya hutangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Rat-ratnya ya Maci, coba diulang lagi Maci, ayat 1 sampai 5-nya. Takut, Jangan, Maci udah pandai. Ayo Maci. takut Pak Ustaz salah. Tak apa, kan salah itu Ya, guru ya ya buat betul. Ha, kita pengalaman. saya cuba Pak Ustaz ya. Saya cuba. Okey. Iya coba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Idzas sama'u fatarat. Fantorot, iya udah bagus, cuman agak sedikit belum bulat. Idza sama'un fatarat, fatarat, gini tulisannya ya Maci. Fa, fa, Torot. Fatarat. Fatarat. Idza sama'un fatarat. Lagi Maci. Auzubillahi minasyaitonir Idzas sama'u fatarat.
Bisa Maci. Fatorat. Ya. Idan sama'un fatarat. Ini Maci. Terus Pak Ustaz. Ya. Wa idal kawakibu tasarat. Tasarat. Ayo Maci. Wa idzal kawakibun tasarat. Tasarat belum bulat. Wa Wa idal kawakibu tasarat. wa idzal kawakibun tasarat. Tasarot kurang dikit ya Maci. Tasarat. Wa Tasarot wa rot. idza wa idzal kawakibun tasarat. Wa idal kawakibu tasarat. Ibu dan bapak Maci ini udah pandai, cuman karena dia orang Malaysia, rohnya biasanya dulunya ra, jadi ro, jadi agak sedikit. Begitu deh. Berikutnya Maci, wa idal biharu fujirat. Rot nih, fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Nah bisa itu. Fuj, Fujirat. 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 Rat. Rat. Ingat Wanti dulu ya. Rat. Ada wanti. Iya. Wa idal biharu fujirat. Fujirat. Rat. Kemudian wa idal kubur. Ada ratnya lagi Pak Ustaz Ada tu. ratnya nih sampai 5 nih Bu Maci. Tak apa. Nanti terbiasa. Wa idal kuburu bu'sirat. Rat. Wa idzal quburu bu'sirat. Rat. Bisa. Bisa tuh. Wa idal kuburu bu'sirat. Kemudian. Wa idzal quburu bu'sirat. Wa idal kuburu bu'sirat. Bisa. Kemudian. Kalimat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat ain. Alimat hamas. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Coba lagi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Wa akharat Haji. Wa akharat. Rat. Wa akharat. Rat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya lagunya Maci. Saya tak pandai berlagu Ustaz. Apa? Lagu Maci sudah bagus. Ya ngikutin saya aja biar sedikit suara saya jadi berkah karena Maci yuk. Ya, alhamdulillah amin. Macam mana Pak Ustaz? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kemudian الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك. Ayo. الذي خلقك فسواك فعدلك. Oh bagus. الذي خلقك فسواك فعدلك
في أي صورة ما شاء ركبك. أي مجيء. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صو في أي صورة ما شاء ركبك. أي ماشي. في في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. ركبك را 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 را. Ayo Maci. في في أي صورة ما شاء ركبك. Bagus. Kemudian kalla bal tukadzibuna biddin. Ayo Maci. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. وإن 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 عليكم وإن وإن عليكم لحافظين. Ayo Maci lagi. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين. Ayo Maci. كراما كاتبين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار را 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 را. إن الأبرار لفي نعيم. Ya Maci. إن الأبرار لفي نعيم. Innal innal abrara lafi na'im. Maci. إن الأبرار لفي نعيم. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara ra 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 ra. Wa innal fujjara lafi jahim. Ya Maci. وإن الفجار لفي جحيم. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yawmaddin. يصلونها يوم الدين. Yaslaunaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. وما هم عنها بغائبين. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adra ra 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 ra. Wa ma ad
Wa ma adraka ma yaumuddin. Ayo. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma ra. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma thumma ma thumma ma ra. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Makcik, roknya. Su Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Makcik. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yawma idzin lillah. Wal amru. Wal amru yauma idzin lillah. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Yo, ulang Mas. Yauma. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Maji alhamdulillah sudah sedap. Cuma latih ya Maji ya, rot-rotnya ya. Hmm. Idan sama'u fatarat. Fatarat. Wa idal kawakibu tatharat. Rot. Wa idal biharu fujirat. Fujirat. Ada hamas di ujungnya. Wa idal kuburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Rat. Ya ayyuhal insanu ma gharra. Ra. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Ini kebetulan banyak roknya Maci ya. Ulang balik ya Ya, Maci ya, diulang-ulang ya. Maci udah pandai. Itu roknya bukan kebodohan tapi itu aksen daerah ya Maci ya. Bukan hanya Maci. Di kita juga ada yang orang-orang seberang itu astagfirullah, ya, astagfirullahnya astagfirullah ya. Jadi memang logat kemudian belajarnya sama gurunya yang seperti itu. Jadi ya. gitu. Kayak orang yang alhamdulillah ngalamin nga ada macam yang kayak gitu. Belajarnya gurunya ngalamin juga ya muridnya jadi ngalamin lagi. Alhamdulillah. Maci sudah pandai kok Maci. Terima kasih atas waktunya Maci. Semoga Maci diberikan Sama-sama. kesehatan, keberkahan di Amin. usia yang ke-60 berapa Maci ya? Pak Ustaz asyik tanya saya punya umur sudah silap hari tu Pak Ustaz. 65 sekarang Pak Eh, Ustaz bukan oh 65. takut salah Maci nanti kalau saya bilang 61 nanti salah pula. Kalau saya bilang 66 ketuaan, 65 ya 60 Maci. 65 Pak Ustaz. Hari tu dah salah Pak Ustaz asyik tanya saya pun dah tersasul cakap 55 bukan 65. 65 lewat apa pas? Bulan 5 nanti 24 bulan 5 tahun 2024. 24 bulan 5, Ha, 65. ini belum nak bukan. Sama seperti Bu Siti Fatona itu 67 ya. Aduh. Aduh, terima kasih Maci sudah mau Ya, belajar. sama-sama. Semoga Allah Saya berikan pun terima kasih keberkahan, banyak ya Pak kesehatan ya. Ustaz. Maci tetap Amin. sehat, berkah. Karena Maci memberikan motivasi untuk kita semua. Ternyata di sini ada Ibu Dokter ini umurnya 62 kalau nggak salah. Ada Bu Nur Hayati 62.
ada Pak Sawal 68, ada Pak Iwan 68, ada Bu Aisyah 66 kalau nggak salah. Ya pokoknya mah mereka memberikan motivasi untuk kita bahwa belajar tidak kenal usia. Belajar dan belajar. Dan harus belajar. Jadi kenapa anak-anak kita kok pandai? Mungkin mereka sudah belajar dari kecil. Sedangkan kita dulu belajarnya terlambat. Maci terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq Sama-sama wal Pak Ustaz. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.